Lokusihlanganisela indzebe ye-tournament yaSibebe leseminyakeni wesibili sike saba nayo. Ekucaleni sayidlala kahle but nalonyaka siphindze sayidlala beyithuna 50,000 then yabe sebasikhulisela bakasponsors iba ku 70,000 lesemidlayela kolonyaka. Le tournament idlale yaba yi-point system yaqala kuma group stages yahamba nje lecibe ihamba concurrent kanye ne-league yaseke nyalo seyifike kula stage lala ku grand closing khona whereby ama team lang 4 atawudlala ema semi finalists kusuka nga9 nanga 11 bese ke kuba yi-final nga 2:30 ngelisonto. Sitawubonga nje onke ama teams asemtsimba cishe atiphethe kahle kakhulu la kule tournament lena kubete la ike yaba netinkinga khona njengoba sashido nje kuTextual nelicala sike salilethe eoffice lelikhomba ukuthi sekubene kutiphatha kabi kube ngilawo nje ukuthi ma red cards ukuthi kumbe badlali sebamakene kabi ngoba ngileso sikhathi but nje ukuthi kube nemsindo kubete sitawuphinde siceleke nakwema team ukuthi ingamane bese yonakala ekugcineni phela manje batiphathe kahle kubetele imisindo. Lokunye lesinako kubaphathi bema teams sidoqela nje ukuthi ezibabiyele emuva balandzeli babazame kubakhulukhulumisa selilanga lekugcina lapho wonke umuntu asabuke khona ukuthi ngidawuthola lokunqonywana manje semukela imiphumela njengoba injalo. Lokumukela imiphumela njengoba injalo kwenta ukuthi labalanga ephandle nababona labadlali batsemukela tonke etinqumo talabajajako akubaniki ilithuba lekuthi bangabe sebabanga umsindo baqhubeke naleyo nhlonipho nje lekhona. Yebo kona sigma grounds la open lapho kuqhamuka lonke lihlobo lwemuntu nje lokhona ngiloqhamuka kuphi more especially nje inkundla yethu igagwe masonto igagwe leminye imithombo le bavama ukujabulisa bonke abantu so kunelihlobo lolunengi lwabantu lolubakhona kodwa ke sibonga lokuthi empeleni kusede imisindo lebakhona nanyalo ke siyathemba sitayidlalisa ngelisonto ize iphele kude lemisindo. Lokunye lesitababonga amane noma bangekho kodwa batawugcina batholile nginabala bayidlalise kusuka le emkhathini lekuthiwa bo Rafela batinikele abantu abebantu sinesikhathi umuntu unakayiva umjovo kukhwanze ukuthi vele ugcina nanesi somshaya sandla kanina uyakwelapha nabo ke baatmisela mbela abantu abebantu sibethethise bathuke bento yonke into but nje baatmisela badlalisile sebefike ekugcinene sitawucela kubabonga kakhulu nabo. Nema team ke sitawacela agcine isikhathi bekunene sekufike emagroundini kutohamba kahle konke ngesikhathi lilanga kenyalo selisheshe lisibalekele siyawudzinga ukuthi isikhathi vele sisinake. Siyebo kwentekile kwadlalwa sibonga ukuthi nje sibeketele timo letinengi lelitulu lonyaka alikake layekela kuna besidlala lina sidlala kwentekani size sitofika kulesigaba lesi. So ke sidanicela kakhulu ukuthi isikhathi sisigcine silandzele yonke imithetho sihloniphe nebantu labadzala. Phindze sibongeleke nemedia ukuthi awu cishe sibalati sibasati livelonke ngendzaba yabo nabo batinika isikhathi nanyalo bashiya imisebenzi yabo ngabe likhulu livela kangwane kodwa nje bakhethe ukuthi batawuba nathi lana. Sesingaphindze sendluleke sibonge nele office lelizidlalisako la kaHoho nalo awu liyasilandzela mbela liyasinika nedeluleko ukuthi hey nangabe sesingaboni sishayela bona sive ukuthi kwenteka nako nanako bese basisita. Ngathi ngiloko bekunene ngingacela ukuthi phindze ngithembise ukuthi uma sihloniphile simacemba semtsimba nabantu abadzala bataphindze basichase kulomnyaka lolandzelako but nje lengabathembisa kona abantu baseHokweni bahlonipha basengake basentela phasi imicimbi nje siyibambile yaba khona nawunganaki attendance yakhona iba yinengi kakhulu more especially ke nekusinanyalo ibhola sebayilambele nje sekude
so bakhanza babukela leli ground lilodwa ngeweekend ubonele ukuthi sekunesimo lesisishoda lana. Siyacela ke bekunene ukuthi awu siphathe kahle nabantu abadzala abato sengetela lokuthide ngalesinye isikhathi siyabonga bekunene.